ngikukhumbutela nje kubazalwane bonke into letimbalwa sitobese-ke siyangena kuleli gama leli ukuthi babe leli bande kakhulu futhi naJesu. Umthandazo labaningi bethu labacala kuwufunza nabase-creche preschool, babe wethu wasezulwini. Siyambuka uNkulunkulu ukuthi le 3 dimension noma uNkulunkulu sebuthathweni nathi we are a tripartite being, lokuthi sithi babe wami bese kuba number 2 babe wabo, lana uthandaza u-intercede bese kuba nathi sonke babe wethu wasezulwini. So kukhumbutela abazalwane nje ukuthi ngawuthini nje Nkosi yami, sekufika lokuningi lokho ukuthi sibonge lokhu sithandazela abazalwane because i-field yethu le kukhona nje lesikhuluma nabo naseminyakeni kube kusanje ukuthi ema-modules, ema-course labo diploma, bo-masters, bo-PhD kanjalo kanjalo, kucala kuphi. Sibekise nje ukuthi kulabaningi batawukhumbula futhi batawuthatha yebo kakusiko ukuthi nguwe wedwa, baningi nje ngoba lo munye siyakhuluma naye bese mhlawumbe siyamtshela ekugcineni, hawu yathi nalabaningi sikhulumile, sekusinje umuntu lo munye uyathanda ukupersonalize into nasibekisa sisebashomini. Phindze lo munye nase sisho ukuthi hawu kufana nekusithi abantu bethu emalini nje sathumala abanye bantwana la. Lo munye wathi nibofike ningibongele kubatshali ukuthi yathi nje bahlala bangicabanga bathi okay Ncesi, akusiyo wena kuphela la batshali abasithuma kuwe ukuthi sihambe siyositha emalini sibuke, phindze sithandaze, phindze bathi asisharishe nema-teaching ukuthi ungenda njani uzogcina emthandazweni udle live. Iyavuleka ingqondo kuleli jaha because nathi besimnaka nje, bakhona vele abantu sekuyangisitha nje sengikhuluma nanonke ukuthi umuntu abe khona ukuthi ngathi senguye nje, sicale ngalolu kuhle. Hhayi mina ngiyabonga batshali nje ngiyati futhi nifika ngasikhathi nisuke nive ngani nje ukuthi sengishukela irayisi yokugcina efrijini, bukani batshali, maya ngiyabonga, buka akhawunti yami ngiyakweneta, ngiyabonga nje ukuthi ningangifakela imali, babe ningifakele laphi badabile bayithatha bakweneta, yathi batshali bayangicabanga nje. Ukuthi noma sekusho ukuthi usisaya kulabanye umbona ngathi yena ngathi nje ufuna ukuthi kube nguye nyoni yami wothi nja. Phindze-ke nangalapha-ke kulokunye lokhu akusikahle. Ube ngathi lo muntu nje nguye nasemabandleni-ke bafundisi besingathi nathi ukuthi kutasibamba. Kuthi nasemabandleni nasi sebakubona ukuthi umfundisi ukhuluma bani, sekunemona-ke ukuthi nje bazoniyekele le nto le. Mane-ke la khaya siyade ukuthi kufana nosinje uthatha umuntu yekela ukunatha tshwala. Lo muntu lona kufuna ukuthi ungene ku-counselling. La khaya sikhuluma lesikubita athi BCF, basa chafata fulathela, lokutalwa ngilamagama la do the do's, the don'ts will disappear. So now that's it, don't drink. Yini abantu abasha nina ama-2000 kude. Lo muntu nje kufuneka umtrain. Ngikhumbula one time sibukela ivideo yalo mnye umfundisi achaza lokuthi leli gama leli train up a child. Yini i-train? I-train isitimela kusiso lo amagogo lamanengi ebangasuka la kalozitha sitimela siyondlulela kamanzini. I-training lokwesiphumulo njenge-trucker nje kuyente kuyibone idonsa ebese kuyenteka bakhumula lamatroko kube nje ngilokhu ukuthi ungakhanza kuncane lesiphumulo kuphela nayo iyahamba lapha. So ne-training engilapha ngembili. So nathiwa train up a child, kuthiwa abantwana kufuna ukuthi ube khona ukuthi nakuthiwa kuvuka kuthandazwe kube nguwe. Follow me my kids. Bonke-ke you are training up, uyamtraina lo mfana. Asabe sojima babona wena, you lead by example. Nalapha-ke nakhona ukuthi do the do's, the don'ts will disappear. So manje don't drink, yilo kuhamba ebusuku ngabo lesihlanu ngabo umgcibelo. Ngeke kuze kuphele, sengiyanisitha nje badala. But now utaba khona lento umsebenzise lo BCF lo mele basa chafata fulathela. Lokuba khona nje ukuthi ekufana ukuthi uyagcobisa nje lemabala noma unemajiji ugcobisa umuthi. Ngeke nje ukuthi ubambe lo buso uthi don't vela wena majija, don't. Tawunatha nje medication ubone ngonya
naku sengiyatsilika, naku. Ngalapha bekulula lokuthi nama-2000 akeva, namfana akakeva, kanti nathi amthenga iBhayibheli nje, ukhulume naye kahle, umhage, nigeze nisonifeni, akubona nje, niyafulathela-ke lapho, niyabasa. Tawuphela lamaphela. Ngiyayithanda le nto lena, nako ngicela kukushiya-ke kukulokhu engifuna kungena kiko. Lokho kuthi-ke, awu, siyabonga ukuthi bazane basithandazela. Siyabekisa-ke sithi, abantu basala igama nje lithi accounting. Leli gama lesi-accounting bali-break down, babuke amagama bese-ke bayenta basilokhu singakufunzile amagama bawabuthanisile. Tawuphuma-ke i-certificate, phinde bangetele amanye amagama, solo ligama nje linye. Bese kuphuma idiploma, seyaphuma ngento idiploma in accounting, phinde bangetele amanye amagama, bayagiya la magama tishumba. Kube nama-modules kanjalo, bese balikhokha-ke leli gama bathi leli so-20 degree, phinde futhi bagiyele amanye amagama, nawuchubeka ufunza. Well, bayakwati-ke bazalwane, nathi-ke senda njalo bazalwane. Kuthi nje uNkulunkulu wasithuma wathi hambani niyofundzisa. Sekuthi nje bazalwane bebanako lokhu bese baphelwa ingaphi izili. Basi noma bathi-taste-ile letinto futhi bakito. Kuze utobona nje ukuthi umphiki Kristu, umoya we-One World Order, umoya wekucansula iBhayibheli. Ngiyamangala nje lo nyaka kubantu lesi nasikhuluma nabo, labanye ba-sound engcondweni, lo munye kumbe udzakiwe, lo munye unjani, kodwa nje labo kakhulu abaphila engcondweni. Nawukhuluma kube khona ukuthi, yabona le nto loyiphethe encane iBhayibheli, ngiyayinyanya le nto le. Ebelunya angafuna kulithatha alitsabule. Nabe kwesekwenteka kuwe, ungesabi. Leti tinto leti tekuhlupha bazalwane, ukuthi umuntu ngathi ufuna kumshisa, ngathi ungambamba nje, akhona amavidiyo lo mnyeni akashumayela, ubona bamdzabula ngempama. Bamkhutela labanye lenye ividiyo, kuba khona silona lo baba uyashumayela, lona lensizwa ishalo la ngempama, bede labantu bagcina sebashayana. Kusuke lo nawo kahle niyekeleni bo. Phindze lo munye kube khona athi ushaya lo munye, asho lona, God loves you, phindze amshaya ngempama. Kude la, uyacansuka nomuntu. Leti info leti bazalwane tikatseni. God loves you. Uyabona nje ucansula kumfana uthi uyambuka, umfana uswacile. Umfana omncane nje, unabo 2-3 years. Leti abo 7-8. Bo-teenage stage, labanye banabo 20 something, ubona umfana wakho athi angagwaza, hansi phela sothi ul-26, siyakuphi. But-ke hlalani kule channel sitawuchubeka abazwana sibachazele. Naloko ukuthi-ke asingepheniki, ungesabi lo sithatha ukhuluma iqiniso sokunjani, sekuthi nje caphela. Umbathe ube nesithundi, because awulo nenyama nangathi. Lo mfana lokuswacelako wayibuyisa enyameni, vele engaswagwaza. Funa wathi nje ukuthi hayi, is a spirit behind. Wasitreat-a ngokuthi kwenta njani la kushaya mina. That is when-ke bese ukhanzi kuba ne-mistake. Batali, siyatsingana, sivundisane, sibuye egumeni, sibuye esangweni. Kakhulu-ke thina sithi sibuye endlini uNkulunkulu la sinikete yona ukuthi noma kuseklasini kuphasa isihlahla, sathi lithempeli noma lipulpit, tinkonzo tangelanje nje kukhona ukuthi thina lipulpit lethu lapha, sihlala lapha phasa isihlahla. So lipulpit akusiko lokuthi aziyongena ethempelini lakhiyo, lipulpit nje ngaba semotweni. Anyway, la utawukhuluma khona, ngaba sensabeni, naJesu nje lipulpit lakhe belisemkhumbini. Mangakho nje amavesi lo washumela usepulpit leli elakhiwakho, but Jesu lipulpit lakhe bekasemkhumbini, wacela umkhumbi wabo Peter. Jesu bekakhuluma asendlini, ahleka intitsakho. So lipulpit nje, anyway, la utawukhuluma khona, ukhulume tindzaba taNkulunkulu sepulpit, nami nje kusepulpit la. So ngiyacela-ke bazana ukuthi ayibuyele ngaphu, ngoba labanye bathestile, safunza kwaba khona ukuthi hey, athi batshali dukuduku umkhandla kasekho kusasa. Sitakuchaza-ke lokho, leti ntfo leti ukuthi tibangwa yini. And then-ke siyacela lokho ukuthi bakubambe bazalwane, singene-ke ukuthi nje njalo na ukhanza leli gama elithi babe, kakhulu nje Jesu uyakusho leli gama elithi babe, lisho source, lisho umthombo. Singene-ke enyangeni la siniketa uNkulunkulu samyezi ukuthi ngi-Eli mthombo, ngi-Eli source. Kungako-ke siniphathonge leti ntfo leti. Nalokuthi nje bazalwane nikhumbule, kunjengokuthi ubona nje i-front page noma ama-topic eliphepha, sokuthi bantwana bambe bakuthengele iphepha. Nathi-ke noma singakhuluma sikhulume 24 hours la.
Ungayi ngalokuthi labanye banobuthakathaka, ungayi lokuthi umfundisi okhulumile kude bazalwane. Ngikho nawunaka kahle nje lokhu kuvama kubona abafundisi bafike bathi yathi sokhulume more than 1000 uma-sermon. Ukhansi umfundisi nje ku-10 minutes ukhuluma into engaba more than 50. Manje ngikho-ke bazwane basuke bayekele ukuthi sikhulumile kanti uyabona umuntu ofunze kakhulu bese uyetha uthi awukhuluma wena ungaba lokuthi in fact nje siyababona abantu labangakafunzi. Uphume ethendeni noma kuseholeni ube like hey mfundisi ukhulumile. Okay, babodwa laba lokungaba khona ukuthi kumbe babamba umoya wocansi hey sijakile thina. But laba lokuba khona ukuthi yathi umfundisi ukhulumile wakhuluma into letiningi lo muntu hey wakhuluma man. Naku le nkubambili bese kuchamuka lo sa-ade naye lofunzile noma lo njani lona moya waNkulunkulu afike athi yathi ukhulume into lapha ngabona ukuthi ngiyakucela futhi noma ngakuniketa ebandleni bebengathi ube ngi-local pastor wethu umnyaka wonke shothi ngemasonto sekunikete lo 52 weeks lokhu ngu-52 wemalanga masonto ngeke socetha. Angivami ukuthi usho ngani ngivele ngithi yabona-ke because bakhona abantu labalalela ama-sermons ngibe ngalithandi ligama athi bacabanga ukuthi ngathi lokhu kulaleli sibayadi. Ngani nangingase nje when ama-subject njengoba nasenda njalo sithi kune-biology, kuneSiswati, kuneSfrench, yini lokhu kune-maths, kune-English. Uyabona these are 5 subjects. Bese wena nangikhuluma sekune-maths neSotho uyayadi i-maths. Kanti I was just giving a topic. So please bazalwane, it's amazing kubona abantu labahlala bakhona la njengoba nawe ukhona but babone ukuthi kude la baya khona. Kanti lokhu ngiko ngathi funa singakhuluma into bese-ke sowuthatha i-topic inye bese ngathi namhlanje angikusho kahle. Bese uyeva ukuthi ngikhulume i-maths bese uyayithatha-ke le maths sowuthi okay mfundisi ngicela ukuthi la ka-maths sithathe nayo i-topic nayi. Phinde lo munye achamuka athi ngikuva ukhuluma nge-accounting, ngikuva ukhuluma nge-biology. La ka-biology kunabo-heart, kunabo indlebe, kuneliso konke ka-biology lapha. Oh okay. Manje wena ungasuka hey mina batakubuda okay uva umfundisi athi hey kune-biology hey kune-maths asesingene la ka-maths umangale sawadi lutho ngesikhathi ohlangana nama-challenges yet le ndlu ilalele la. So please bazalwane, this is just a warning to you, and then-ke utanisida uNkulunkulu. Asesithinze kancane-ke sitobe sesithatha i-break sitaphinde sesibuye ukuthi njengale accounting asesilithathe leli gama silende bo-diploma bo-degree kanjalo ukubone nje asesicale sende i-certificate. Kukhona la kuma-video ngetulo ukuthi uyathi leli gama lelithi babe, kuthi babe usho source, usho i-origin. Ngiyako sibekisile la kuma-video ngetulo ukuthi leli gama sesali-personalize kodwa namhla sesilende libe diversed ukuthi babe nguye losuka aseyide abantwana naye eseyinsizwa but sesingathi sikuthatha la babe wasukela makhe naye intombi waba yisosi wamsoma kadzeni nje bekhona ukuthi hey vele bo 2 years uya emfuleni uyasoma ubathe le ntombi yakazibani. Emva kwalokho baganane kulotsholwe kushadwe kwendiwe-ke konke gcine unabo abantwana kumbe 2 bathathu. Bonke nangu yababe wabo why kuthiwe lo ma-ke lesibongo uyashintsha bese sibida ngalo babe kunokuthi babe ethi source. Uyabona nje bonke bomake senibidwa ngalesibongo sendvodza ekhaya kupototwa indishi vele kuthiwe phuma soyokwenza uyofela lena uyongcwatshwa lena uzangcwatshwa ekhaya kini. Okay, lokho siyakwazi nako lokho ngicela ukuthi bazwane ba-elaborate. I think nje kulama-video lawa ngidawusho kanjalo because that's the thing. Hey mina ngathi ngilale igama lethi babe. These are modules, these are different topics. So kuloko nje nawe ngiko lesi bese sithi-ke sicela ukuthi bazwane baxoxe. Lo mnye ngayithatha nje le section yathi vele mfundisi okay babe vele wenda nangu babe it's a provider. Okay. Lo mnye futhi akuthathe okay why vele Jesu angasho ukuthi make wethu wasezulwini asithandaza noma Jesu akadanga ngani nje Jesu ba still vele mhlambe Jesu bekungenteka ebeweda nje waba ngumake watalwa nje waba yifamily and then washumayela wafa wavuka ingadi yinye leli esindizwa ngayo in brackets lesindizwa ngayo yinye le ngadi bokuthiwa kanjani nje. So uyakubona-ke ukuthi bazalwane bebabashalo
Lokhu nje Dinto lo ngizoxoxa ukuthi bengithi ibheke kini ngoba kukhona la kuma-video. So uyabona-ke lokho ukuthi kunetimo leti nishayile empilweni yet lo mthetho angivumele ngoba bese kudleka isikhathi njenganyalo nje bengiyakushiya konke lokhu sengingena kulokunye. So uyabona-ke kuzofuna uchaza kanti lokuchaza bazalwane sithi ningive kahle, hhayi ukuthi asifuni, seku-wrong lokuchaza la. Kufuna ngoba nasengichaza la sengikopisa lo munye, phinde futhi khona lapho seningeke nikhule ngoba senginikopisile. So do your assignment. Emva kwalokho sitawucoca ngale singekho la moyeni. Awuye mfundisi, yathi naku lo ngikuthole bese uyabuda-ke. That's what we do. Labanye bagodi nje. Ngikho nawe utawubona abani ebandleni noma kuphi ukhulile, utawuva hey mina ngihlethe enyaweni batshali njengaGamaliyeli ngiyafunza lapha. Okay, asingene-ke kulokunye. So kude la kubhimba khona nawubona igama lithi babe ukuthi lisho program, lisho source, lisho program. Okay, nangithi nje babe wami wasezulwini ngisho ukuthi iprogram yami seyitawuchamuka ezulwini. Angibekise nje. Kuthi ngeke nje ngithi baba wami wasezulwini bese sekuba khona ukuthi sengiyobulala, sengiyoweba, ngiyophinga. Hawu. Le akusiyo iprogram yasezulwini, akuvele ezulwini lokho. So nangithi nje babe wami wasezulwini, nako let us break it down. Baba wami wasezulwini nginako lesihlale sikufundzisa. Uyabona nje ukuthi bothishela bangiva namhla-ke futhi ngiyeva siyahambisana ukuthi mfundisi okay nine level yokuqala mhlawumbe nisangafunza ukazi waba ngithishela noma uspecialize noma nje ukwati ukubhaka, I mean catering, ukwati ukuthunga, kube khona mfundisi mina ngikwati kufundisa amakhompyutha, mina ngikwati kuba se-driving school. Angisinami nje la driving school ngoba khona lokuthi let's say angikwati kube khona ukuthi ngafike inhloko ihume ungitshela uligiyali banjwa kanjena mfundisi. So nako lo sekuba khona nje na ufuna ukuthatha info yakho uyibuke ukuthi le nto lena uyifunze bo 3 months, bo 3 years, bo 5 years. That's exactly. Sibonga nje ukuthi bazwane futhi bakuthatha kahle ngoba singakhuluma bathi chayisa. Kodwa ngalapho umuntu bangachamuka ukuthi wente ama-accounts, wente i-engineering. So tawuta atofundisa abantu babethu lapha ngithishela utofundisa ama-form 4 nama-form 5 kude lo uyathi chayisa. Ngalapha ungakhuluma kanti ngalapha ufuna ukuchaza ngoba le nto iyacansukela. Leli verse likhona bazalwane lokuthiwa le nto leni iyaphikiswa. Pawula nawufunza incwadi yezenzo yokugcina lapha 28 beda kuye bathi leli hlelo lelo liyaphikiswa. Phindze naye Jesu nakatalwa lapha kuLuka 2. Simeon akamgona uyasho ukuthi lo mvu lo ngala ngesekudla ngesencele noma ngicela ngesekudla utawuvusa labanengi, phindze ngesencele kutawuba nekuphikiswa lokuningi. Le nto lena nje iyaphikiswa. Iphikiswa isikhathi ukuthi umuntu umcele ethi yenda naku kutoba lula. Utawuhlala lalela tifundziso noma ama-teachings ebatshali but umbone sikude la yakhona yena nje uthokotiswa ngokuthi biology athokotiswe kungamatemu-ke but angaku-break it down le nyama ayicobe lamgcwembeni akhanze into letiningi ukuthi bakhona nje labanye beli sibabona ukuthi ngani basathola i-certificate these different topics. But-ke kutahamba gcine kukhanya njengoba namhlanje ngiyeva noma ngilokuthi-ke kukhona labathi umfundisi iNkulunkulu kule nyanga ya-October nje singene sekulenye izinga lokuthandaza. Siyawuva kunomthandazo nathi singene lokunye kujula kokuthandaza. Sesiyabona-ke asesiphinde sibuke lapho unyanya ladeke khona sibuyele emuva sihlakule kahle la nsimini. Ukuthi anivule emehlo nje lokho njengoba sitawuthinza into letiningi. Babe usho iprogram. Kude-ke la kubhimba khona. Sibuye-ke ukuthi mfundisi naku lesithi bantwana lesikhuluma nabo kukhona nje sitokubona ukuthi kuyafanana lo babe kukhona nje lo munye umfundzi lengilaleli i-audio yakhe awungathokoda kakhulu nakachaza ukuthi yathi Jesu nawuthi umukele Jesu kumukela Jesu nje bazalwane kusho ukuthi yehehe kuphambana nako konke lokusenyameni. Simple lokungathi nje bakholwa nalokho sotakusitha-ke nenye topic. Lokungathi amakholwa nje ebandleni kunetindzaba sicale ngalabasha kuthiwa somithi sebani utholakala dzakiwe bekashaya isibhakela unengane kugcoka kwakhe sebambita. Uyabona ugcoka lokufishane noma-ke akusikufishane. Uyabona lolo kugcokile kuyakala kuphuma onke ama-hips ifika tibunu na uhamba uya lapha ku-praise team kuyabonakala nje tibunu ngoba vele sekugcoka kanjalo nengubo uyayidonsa
yonke imisebenzi yenyama le. Phindze kuya labadzala bani, sobonakala ukuthi ngathi uyajola, sohamba nemfato yomuntu, indoda, babe sibani, vele somtalisile, sokwebiwa imali telibandla. Yini lokho? Asikwadini bazana ukuthi nguJesu lo sitako. Wathi umukele Jesu mbamba, hayi lo Jeswana noma sibani. Nkosi yami, lo Jesu lo tshekile. Nawuthi nje namhlanje nangathi ngimukele Jesu, kusho ukuthi ngikho nje ubobona nawuthi umukele Jesu nawe but sinatha nawe, wena uyajola, wena uyeba, vele baqinisile. So simple nje nako sitabe sichaze nabe bazwana ngeke bakuhlayele phasi. Ungase nje umukele Jesu, kusho ukuthi sokucala kulwa nempi, sokucala kulwa nenyama yakho. And nguye Jesu okusitako. Nakude Jesu, ngiko nje ngasho ngathi ngavela mina ngihlale ngisho bazalwane. Futhi siyabonga ukuthi bazwane bakuthatha kahle, labanye bathatha mfundisi ngathi une-anger. Ubobuka Jesu manje bekahle aphendula njani usebenzisa amplified version. Ngabazwana bayathi nale anger, mfundisi une-anger. Kanti nasikukhuluma nje ukuthi ngakhathi sitawuchamuka sihlushwe kuthiwe sidukisa abantu. Kuthiwe lona akavalwe emsakatweni. Lehlale sikusho. Kude lebe sikwendile, it's just a matter nje ukuthi bekulwa the spirit. Because ngiko nje sithi phile la kude la nembeza silahla khona because siya-understand. Njengalokhu nje nyaloke kulenye dimension lokuthi nawuchaza ezingihlale ngisho kuma-video ukuthi kunale part lena ukuthi bantu ukhanze ukuthi hawu esengishito labanye uzophisa iBhayibheli bekhona la incwadi lena ngeyinyanya naye. Mhlambe labanye batawuphaphama sebabona kukhula lokuthi ayahlushwa amaKristu. Thina-ke lokuhlushwa sikahlushwa la nyameni but sihlushwa ngaletinto ukuthi nje lento singenta kanjani ukuthi siyithulise. Sekusuke lokunye asikusho la moyeni. Siyakhona nje ukuthi nasu sonzele sikuchasele kahle. Sikukha nje etulu manje-ke sibonga silabanye baya-understand. Bakhona-ke labanga-understand bese bakuthatha ngathi engakani. Sihlale sisho ukuthi ngeke nje ubone bantu babhubha bese uyema uyathula. Ngibekise nje indvodza naba abantu abakho bayakidnappwa. Utawuthatha ibhamu vele ikhali lakho utagila uthi nami nje ngasho kulabanye bantwana nakukhona ukuthi bathi basinzisiwe bese kuba khona lokuthi bayakalozitha. Uyakubona lokho bese kuba khona ukuthi bended. Ngiloko ukuthi nje ngala ngoba ukhanze madikhonda ganga basebenzisa imithi labantwana nabambhizi ukuthi betakalozitha but abanalo anointing baphuphise letinto. Sibonile labanye bo head teacher bantwana babasusa esikolweni ukuthi ethe kulomntali ngihlale ngusho la kuma-video ukuthi lo mfana athathwe kuthiwe-ke sotawuyisa lesinye isikole ngoba uyadisturba la umphathi isikole uyaganga ngo-3 ekuseni uyetato khumula bengqunu agade lapha tikhiva. Bantwana abangene egedeni bangena nemlilo. Mina nje ngilapho uyabona-ke lokho angivami ukukukhuluma but naku usale ngisho lokuthi kube ngiloko kuthi abantu abagangako akusiko lokuthi nje manje-ke ngeke basho basilento yenu mani iphuphisa tinto asikhoni nokudla imali siyethi inyangeni batasi nje hayi kunetinkholoto kwedukisa kalozitha. So lokhu udukisa uboku-underline then-ke ngikulesikhathi bese sivusa umdlonga-ke nathi nasivuza lo mdlonga bese ku-interpretha ngathi kune-anger. So siyawuvuteka ukhude khona lapho-ke bese siyakuthatha sethi nawe phindze futhi ongilo umphiki Kristu. I-Satanist, i-devil worship, because ema-devil worship nema-Satanist akhona la sayinako la active ukuthi ngi-devil worship njengalaba lokhanse kahulumende bama-temporal akacashwa lo muntu. Nalathi itolo besibona kubojethi ukuthi kuthiwa ini uli-casual. Nalena kubomhlume kubosimunye lo muntu akacashwa uli-casual uya ngesizini sokuvutha umoba kodani noba magawula. But sebayathi laba bacelako nje sawunaba esitabona icela ngesizini kuvuthwa ama-orange uli-casual lo muntu. So nalapha-ke khona ukuthi wena uteleti imphepha letinjalo. But lo msebenzi webu-devil worship nebu-Satanist yinye mani lendvu lemphuphu ngale yinye. Manje kuthi nje wena nakuthiwa uyi-Satanist vele unako yathi ngiyangicala mani. Uma nje bantu emaswati angavuleka emehlo. Kufunza bekunene ngeke zekuphele. Futhi ungahamba-ke wena ungafunza ungabona tinto but akuphikisa-ke laba. Sine sinaloku sinale evidence bakhona nje lokhanza every month every year kuba nemuntu lafika athi mfundisi ngiyaxolisa yathi sengiyayibona lento. So nanyalo kona sikhuluma ungakubona ungasiphikisi ngoba kunjengokuthi uthatha umfana lo ka grade 1 umnikeza imaths yaka form 5
angayiphikisi le maths ukuthi kuduka, ngoba kukhona vele aba-confused laba thiwani laba nale showcase ukuthi hey le ndlu iyadukisa la, bese siya-break-a down-ke kuma-academics ukuthi yabona wena nesigadla saka-form 5 kumfana waka-grade 1 tawumangala le umfana usafuna abo-2 plus 2 tawuchamuka nabo-trigonometry wena ukuthi solver x is equals to y ute ne-8 maths kunjalo kunala kukholweni. Siyambonga nje uNkulunkulu enhlakanipho ukuthi tingcita komoya atichazeki, but najesu bayakhuluma ngama-parable. Nathi-ke seyi-parable ukuthi zama ukuthi ukhona form 5 wakomoya bese ukhuluma nomuntu lolu form hhayi na form 1 lolu grade 1 nivana. So kukholwe-ke lokho ukuthi bayedala abantu, hey mfundisi ngiyaxolisa, now I know. Ngako futhi uNkulunkulu wathi siboba nalo le room yokusinaketha atoxolisa simxole. Nawe nje nabe kanjalo. The time will come. Manje-ke mostly kuba ukuthi ushayisile lo muntu. Futhi labanye-ke khona ukuthi ubajesu uyabuya seyiyotekwa ku-judgment. Ingako nje nawana-ke ama-video mfundisi ushito wathi, hhayi sale sikekela kukhula kanye kanye, sale dilima ejele. Khona nje sitanilethela kona nje kubuhlungwana kona, but nje uyakubona ukuthi hhayi ukuze sithi iphephise nathi eziliphephela lithi kuMateyu 7 ungathathi lokhu ngcwele unikete tinja. So kunalokunye vele lokhu uvelako kubona ukuthi lokhu-ke uthatha uyakukhuluma uthi Jesu wena vele wendani mnisi, uthatha lokhu ngcwele uniketa tinja titawudzabulwa tikuhlephule. Kukhona-ke la kuma-video. So nanyalo-ke khona ukuthi nawubuka nje sesiyafinyela even nakalozitha siyabanaka abazali because bazana bangenelwe umoya wekwehla, iBhayibheli alifunzeki, abakhona ukuthandaza lo mfuthu icabene so le engale khona-ke nawe uthi uyakhuluma umtshela amaciniso ukuthi abakhona ngani lo muntu uthi icabene kunento elalwa nayo and labanye babona late ukuthi athi ngithi icabene wachamuka umfundisi wathi ngeke uze ucabane nabantu ucale uthi icabane wena. Sathi-ke uthi icabana nje asisho ukuthi atshaya lokuthi icabana ngile enga ukuthi yebonini nathi angisakhona ukufunza iBhayibheli angikhona ukulifunza angisakhona uthi icabene ngoba wena nje baba nangathi wena ungummisisi, wena ungumista kufunza iBhayibheli, ungumista kuthandaza, ungumista kusila. Sinifundzisile ngakho nje vele kufanele ukuthi uthinte mina, sinifundzisile ukuthi ilanga nje linye evikini lala ngisikisiki gayibhetani ubone ilanga lokusila sinkwa sakho semihla ngemihla ungabolala ngolwesihlanu ubothandaza. So wena ligama nakhona yayithi kwamnisi kuze nje kwavela ngathi hey sikufunzele emkhobeni sikufunzelena ngumfundi akusiko kwamnisi lokho nje. Anyway utakhanza umfundisi la eBrazil afika kutshele semaseko mathathu once empilweni wathatha nje the word prayer and fasting you are done. Ngeke kube netinkinga temshado, ngeke kube netinkinga tetimali, ukugula, ubhutsa kabi, tinkinga tekuthi sona setshwala so wende sona. Nakabe kuyenteka netinkinga tetimali kutabe khona uNkulunkulu uvumile but nakhona utashe njengaJobe usheshe uphume. Khona lokho nje wahlala netinkinga tetimali, wahlala nje netinkinga emshadweni. Asikuphiki lokho ukuthi bona labadla lo word of God prayer fasting WPF lesibita singilokhobozela lokho akusho lutho ngeke kuthi wena mhlambe 2 days noma 1 week ube khona athina ama challenge etimali noma ke kube khona ukuthi nje manje angithandi lokusho but sekunemehluko ukuthi wena sowahlala khona njalo nje ubula inhloko ukwela ukuthi abakhona ngathi ngivasiso sithi akucela ekseni ayinzamba masiphelile but lokho sinjalo yabona vele kumahlala khona uma ke labantu bachazela hayi suyangijaja hayi bekunene. Anyways bengila kuthenini ke letinfo lethu ngeva umfundisi afundisa ngato le ubona so sekuthi nje kungavela info uyivele ngemfundisi Maseko, uyivele ngemfundisi Malinga, uyivele ngemfundisi Magongo kuba ngathi sekwakamagongo athi bazona namba ngasebakhule. Mina nje ngeva umfundisi noma akahlopha akakhuluma ngeke ngithi lokho kuma teachings ababehlopha akusiyo ama teachings ababehlophe lawo nayo le mvele bese banenkinga ke sekuba njani ngema teachings aJesu sekuthi avele ngababehlophe. Ngikuchazele la kuma video ngedula kufana nokuthi na Jesu nje beka ungibitelana ukuthi lo lungile ngumunye lo lungile ngibabe bekakhomba babe siyabona siba bavele bakhona ebeJesu bayakahlophe bangafika bathi hey siyabonga Mr Hlophe mayakufunza kwaka athi Jesu akusiwo kwami kwababe wena lesitabe sikhuluma ngakho. Well angiphindze ngibuye so now utatshwa naka ke indzaba yababe ingena ibe bandi. So labantwana ke nabafunza umfundisi
kumukela Jesu kusho nje ukuthi sowucaleke impi nenyama. Sanifundisa nga-Amalekites, wathi uNkulunkulu utamcothula Amalekites kuze bese kuphelele. Sathi-ke yini Amalekites? Amalekites is your flesh. Na unganaka nje donke leti into khona emabandleni kuvuka inyama kubazalwane. Ngaba labamukele Jesu mbamba asibuyeke. Jesu nje kufana nokuthi hayi nothi kufana Jesu kunakho nje ukuthi kube khona ukuthi yekuzila 2 days. Uyabo? Na uthi umukele Jesu ngiko bazalwane ngithi asiyekeleni imali lo Jesu omlungu. Jesu in there every day. Phinze ubona umuntu noma ekhaya kini beko nje kuyalinywa kube khona ukuthi ngiyabekisa ncele imali bobabekele ekhaya vele uyoletha 10,000 ukuthi kuyathekwa. Siyabonga uhulumende bekhona uyahlangabeza thatha inhlanyelo ini ukhanze uyambeka lo 5,000 noma lo 10,000 kwendeke kube khona ukuthi sokhanza lathi sebathe bathe sokungedeka amanyolo ukhanzakale ukuthi awuphinze ungethe 2.5 loyo 2.5 loyo start kwemukela Jesu ekhaya sebakushayele bogogo nomkhulu ukuthi awuntotsana nako kunje. Anyway angikwende kube kufishane ukuthi so kukhona lokho ukuthi ekhaya kini naso ubathengele emathayila uJesu loyo kutawuchama ngoba ngasasho athi Jesu ngesencele nguGenesis to Revelation la eBhayibhelini kuthiwa honor your parents, hlonipha uyihlo nenyoko. Ngiko ke bese sithi le live inkosi yami kumele bese liletha liphimbo. Ngiko sithi ke Jesu nguGenesis to Revelation, Jesu live la uNkulunkulu. Bese number 2 Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Yeke uyothandaza steak, lokho uyothandaza steak ngeke ukhanze kubhaliwe literal la eBhayibhelini. But kukhona yekuthandaza sekuthi kude lo steak. Yekuzila 2 days ngeke ukhanze ukuthi yekuzila 2 days la eBhayibhelini but kukhona lokuzila. So ku wrong lo usathola liphimbo mina Jesu inkulumo yasezulwini ithi emfundisa ngambe ngeweba. Hawu phela kumele leliphimbo liphambane nelivi. Simple and straightforward. Then ke sesiyachaza ke lokuningi ukuthi ke phinze lona lelivi lekuthiwa ilogos lachamka ngale rema. So irema inzala kunaleli lelogos. Kulonkuthi nje usova bani mina ngivela iphimbo lithi angiwenda nako. Ngiko lo ngathi labanye bafundisi bangathi asiyithanzi lento yakho kani singasheshile ukuthi sasiyithanzi ingiyo sekuthi ke nasikhuluma vele kutawuba ukuthi ukukhuluma nemaform 1s kani wena uka form 5 kanti ngasikubambeni lokho ukuthi vele le ngikhuluma yasezulwini ngiyo lelenzala kunale livi sekuthi ke le livi liyasetha lirula ukuthi akumele bese ngichamka neliphimbo sengithi hayi liphimbo but bese kuphambana nelivi. Uyatibuta ngakhathi kusethe livi njoba ngachaza uAbraham. So uAbraham beba right bebangeke bathole liphimbo lisa ngigijime ngeke umfathi womuntu. So silapho ke thina ukuthi nibohlukanisa kusikhwala aba right lokho abakhona ukuthi bakubelieve wona ukuthi vele le rema inzala kunale logos. But anyways ke lokho sesikufundisile ngidlela isikhathi. So labantwana ngena bakhuluma ukuthi yes simfundise engambe ngayibona lenzaba ukuthi yathi kumukela Jesu nje kusho kulwa nenyama yakho. Manje ngeke bazalwa nawe utawuthi ke labanye utababita asizileni bakwata kufika lokho kwata lo muntu yini into icabene umuntu usinanaye kukhona lokuthi uyade ukuthi ishathi manje sengidla kakhulu because nayo into bazalwane le ingode le ngicela thini inakhe futhi tawuchubeka yenyuke lo mgudugudu lokhona ekhaya nasemabandleni ilapho ngoba nje ngiyabekisa bona laba labangakholwa umkhanze ukuthi bani ubathi uyamchazela hawo yemnakethu yathi lapha ubona kungena sisi loyelo kungena lo ngathi umnyamana kungena lo mfishane sidudla kungena lo nemahips kungena lo ncama phinze labantwana emnakethu yabona abantwana phinze yethathu wethu nyalo sonesisu nomfana lona wakabani uyabona njalo kwafika na 25 years bantwana lozunabo sebangi-3 bonke lehlukene phinze futhi kwesithathu hawu uyathi emnakethu nanini na babe lo mncane ushilo uthi lo docela shukela la kuye nathathu wethu ngishayele uzibocele babhontshisi nani imali leso layibuyisa mnakethu uyabona into ingile khona emakhaya ukuthi kunecabana nawe uyambonisa abani kutala abantwana uthi uyambonisa inzabe kusebenza hayi uyamjaja ngayisho lento le lokuthi lokujaja lo muntu liqiniso nomtshela lona sekukhona uyamjaja
Shothi bathi nje thulani, uyabona nje ukuthuliswa abantu etaladini akusamele uthandaze. Nini nisuke nabuka kona kani lo moya munye uthi thula thula. Bangaki nje labanye belokhu kwenzakala ukuthi baye emngcwabeni kube khona yathi kunjena bokungakafanele nilothe mesaba nomuntu ngoba sosiwakubona nathi ukhuluma leliciniso bani vele uyabaleka uthi cabene lo muntu unendvo lalwa nayo lengekhathi. Well, sibuye-ke ukuthi uma-ke umukela lokuthi Jesu utawuchamuka afika athi awu angikwende lokho ukuthi ngifike esigabeni sokuthi ngiyalokho kuthiwa angizile. Uyabona ukuthi nango lo Jesu waleso sikhathi ukuthi wena umukele Jesu lothini. Lese sithi-ke ngilo babe-ke loyo ukuthi babe wabe wasezulwini.